yari anniversaire yanjye. Irihe somo mukuye? Isomo dukuyemo nuko tuzongera kujya muri event nubwo bwa mbere bitoayo ubu turanasaba imbabazi kuba twarenze ku mategeko ya Covid. Kimihurura ku muhanda hari aravuna twafashwe turano 11. Ubwo twari dusanzwemo turi babiri hari abashyitsi 9. Abo rero turabashima ariko aba rero babirengaho bamenye yuko hariho hose igihe twabonye amakuru bazafatwa kandi bagakurikiranwa. Bafashwe rero bari mu biro byo kwizihiza isabukuru. Gasaro TV. Safari Kevin byagenze gute kugira ngo babafate mwakoze aya makosa? ubu nejo no mu masaa 8 twari turi hari Lavana hari Kimihurura. Twari turi hari Lavana Kimihurura turaba nyine turi gutya mu tumara twari 10 twari twashizemo metero kuko yari inzu nini. Naho tukora icyo kirori birangira polisi zije nyine gisanga habaye ikirori. Ikirori bwoko ki? Yari anniversaire. Anniversaire yanjye. Yari anniversaire yanjye. Irihe somo mukuye? Isomo dukuyemo nuko tuzongera kujya muri event nubwo bwa mbere bitoayo ubu turanasaba imbabazi kuba twarenze ku mategeko ya Covid. Ibyo twari tubizi ahubwo bari baravuzemo metero tubona ahantu hanini abantu batarenze 10. Numva ntacyo ariko byarangiye twegeranye. Ahubwo se mwabigenje gute ko batubwiye ko mwari munacungiwe umutekano n'umusekirite? Simbize nyine ngewe uko mbizi nuko nguko kuko iyo nzu nini isanzwe ifite abasekirite. Ni iyihe nama none wabwira waha urubyiruko rwose ni ukureka ibintu by'amaniveriseri kari yatuma uzanira iwanyu ibibazo. Natwe ntusi twari tubyiteguye ariko twabikuyemo isomo ntibizongera. Murakoze cyane. Buri munsi mugirwa inama mubona n'abantu baba bafashe urubyiruko batandukanye barenze ku mabwiriza. Mwebwe kuki mubikora kandi muba mwabonye ubwo butumwa butandukanye n'abantu baba bafashwe benshi? Ibyo ni nakosa twakoze turi gusabira imbabazi bitazongera. Murakoze. Nitwa Nzamurambo Yves. Nitwa Nzamurambo Yves. Muri company yitwa Gazmark Security Company Limited. Hanyuma nawe watawe muri yombi warenze ku mabwiriza urindira umutekano bari barenze ku mabwiriza byatewe n'iki ko abashinzwe umutekano hanini ari nabo bubahiriza ingamba byagenze? Ubundi abo ngabo ntago nabakiriye nk'abantu baje mu birori. Nabari inshuti y'umutipe bamwe imbere bita John. Nyine uretse ko nyine hari umwe wavutse ko uwo munsi noneho biza kuba ngombwa ko hazamo akantu kameze nk'agapati. Bituma bimenyekana. Ariko hari akantu bari baguhaye? Oya
hanyuma ni iyihe nama wagira bagenzi bawe bashinzwe umutekano mu rwego rwo kwirinda ko nabo bagwa mu cyo nk'icyo waguyemo? Inama nabagira ni uko ntabwo abantu bemerewe guterana, nta nshuti no gusurana ntabwo byemewe ubundi, kuko nanjye nabafashe nk'abashyitsi baje gusura uwo ndinda, ntabwo nabafashe nk'abantu baje mu birori. Kimihurura ku muhanda hariya Ravana twafashwe turi abantu 11. Ubwo twari dusanzwemo turi babiri, hari abashyitsi 9. Ni irihe somo mwakuyemo? Isomo twakuyemo ni uko tugomba kwirinda ibintu bisa nk'aho bihuza abantu mw'iki gihe icyorezo cya covid kikiriho kitaracika. Murakoze. Sekretari, ariko ubusanzwe ibirori biba birimo abasore n'abahungu, aba bantu bari bakoze ikirori ari bonyine? Ntabwo cyari ikirori, iyo kiba ikirori haba harimo n'abakobwa, iki ntabwo cyari ikirori. Cyari iki? Yari nka visite, ni ugusura gusa, ntabwo ari ikirori. Murakoze cyane. Nyakubahwa mwatubwira abo mwafashe bari bakoze aje amakosa? Urubyiruko rwafatiwe aho bizihizaga ibirori by'isabukuru y'umwe muri bo, kandi bitemewe binyuranije n'amabwiriza yo kwirinda covid-19. Twagiye tubigarukaho kenshi, ibikorwa byemewe n'ibitemewe, akaba ariyo mpamvu rero twabafashe. Icyo twasaba ni uko urubyiruko rugomba kwirinda abandi banyarwanda bose. Twagiye tugerageza kugira ibiganiro bitandukanye ku maradiyo, ku mateleviziyo, ariko no ku mbuga nkoranyambaga aho bakunze kugaragara cyangwa izo bakunze gukoresha, tubaha ubutumwa y'uburyo bagomba kwitwara, kandi tubasaba yuko bakwiye kuba imbaraga zunganira izindi nzego zose mu rwego rwo kubahiriza amabwiriza yo kwirinda kino cyorezo. Ibyo rero ababirinzeho barafatwa, ariko hari n'abantu murabizi b'urubyiruko rw'abakorerabushake bakorana n'inzego zitandukanye na polisi, mu by'ukuri bafasha mu rwego rwo kwirinda kino cyorezo hirya no hino mu gihugu hahurira abantu benshi. Abo rero turabashima, ariko aba rero babirengaho bamenye yuko aho ariho hose igihe twabonye amakuru bazafatwa kandi bagakurikiranwa. Bafashwe rero bari mu biro byo kwizihiza isabukuru, bagomba kwirinda iki cyorezo, ariko noneho barakurikiranwa, bipimisha covid, baratanga amande, hanyuma inzego zibishinzwe zibakurikirane. Ndumva aricyo twavuga. Afande, harimo n'abasekirite kandi baba bashinzwe umutekano. Ni ubuhe butumwa abantu bashinzwe umutekano nabo barenga ku mabwiriza yo kwirinda? Icyo twavuga ni uko uriya musekirite urumva yarakwiye kuba yatanze amakuru, ariko kugaragara yuko atatanze amakuru, polisi ikabimenya ikaza nawe kuhamufatira, byumvikane ko nawe inshingano zo atazubahirije. Turabasaba rero yuko ababonye abantu bose bakora ibintu binyuranije no kwirinda kino cyorezo, binyuranije n'amabwiriza, bajya batanga amakuru. Aho abantu bakora akazi k'umutekano, cyane cyane bariya bacunga umutekano batari abapolisi, abasekirite nk'uko wari ubivuze, turabasaba yuko bajya batanga amakuru kugira ngo nabo bifatanye n'abarenga ku mabwiriza. Murakoze. Gasaro TV.